che m'apperirmi, che sono senza famiglia. E oh, voi che parlano della famiglia. Ah, la famiglia. Cuniglia, de sos, de rais, de parents e a cada parent lo mot de chicau. Che boli la hija du sogre de la mairastra. Ouais, génial. Che ha massato tutti au grad de la famille Lagast. Oh, lo joc de las 7 familles che idrimei espèce en occitan. En francès, la belle-mère che ha l'encomp, la mai du conjunt e la dusau esposa du pai. En occitan, che hem la differenza, so qui entre nosaltres e la mendre de las causes. La mai du compagn che la sogra e la dusau hem du pai che sarà la mairastra. E viceversa. E viceversa. Quan avem un ligam de famille de caucu qu'em parents, mes també tanients. Parents que disem en tanumà lo pai e la mai, com en francès, que tot un mei logic que de dise los pais. E oh, en general qu'avem un pai e un mai, mes perché lo masculí e se l'emportarè aquiu. Sustut uai lo dia, lo model familiar qu'a cambiat e on troba familles de dus pais o dues mais. Et solide qu'il y a aquest concept de demi. Demi-frère, demi-sœur, en occitan qu'est différent, que disem so de pai ou so de mai segon el cas, mais també la sorrastre per la demi-sœur. E viceversa. E viceversa. E viceversa. E viceversa. E viceversa. En occitan qu'est més simple qu'en francès en tant numa la famille. Not besoin de pronom possessiu quan ne mentabem un membre. Exemple, el pai i tu estem vestit de negre. Que soy tu pai. Atau, dins la famille qui caben herre de mots e herre de nuances qui cau conèixer herre pla, sustut de les familles recompausades. Si soy tu pai, Han Solo.